kunalanga leli angakhuluma into yethu. Amen. Jesu uphile esikhuluma entobeni. Ungathi kuthakufunde labanye babona ngase umhlobo ngasikhuluma ngaJesu. Yabona uthile Jesu esikhuluma entobeni. Lethi ngisho kusebatala bamnawe bebatohluleka kusikhuluma. Kodwa Jesu weda asi ngifuna kobakhulula etonweni. Ngifuna kobakhipha emhlabeni kuko konke lokhu kungafuneki phambi kwaNkulunkulu. Yabona ayizele impilo yakhe asi ngiyakhona emhlabeni. Ngiyakotinikela mina wonke. Ngiyakoyizela yami impilo. Ngitselele bantwana baNkulunkulu. Ngitselele ukuthi bona baphunyuke esandleni salomuntu. Yabona kutoba uyatiyalela wena. Mara Jesu inkonzo uyendile. Utoba uyayala wena lo namhla sikhuluma ngalendlela lekuthi utile Jesu totosikhulula entonweni emhlabeni. Lapho umhlaba lo uningi lokhona. Lapho umhlaba lo letinye takhona tetinto masitenda mina nawe siva kumnanzi kakhulu. Siva kusiphatha kahle. Siva kusambela kahle. Kodwa phambi kwaNkulunkulu bazalwane akumphathi kahle. Haleluya bazalwane. Utile Jesu ufuna kutolamulela mina nawe. Utile Jesu ufuna kutosikhulula. Utile Jesu ufuna kutakhulula nemindeni yethu. Kuyaye ukuthi thina mina nawe siyamvumela yini. Yabona tindzaba taJesu abafosteni umuntu. Tindzaba taJesu akuphushwa muntu. Usithatha Jesu ena muntu uthatha sinyathelo ukhulume kahle mfundiseni nesicaba. Asiyabona uma selivela uNkulunkulu selifikile. Yabona utshele isono sakho usithathe basiphathise ezandla zakho. Wena mnikati utijikelele sona. Yabona uma ufuna ukuvela amandla kaNkulunkulu vumela ukuthi Jesu athathe control empilweni yakho. Angenelele isise empilweni yakho. Athathe inzawo empilweni yakho. Uyawubona utawuphila impilo yokukhululeka. Uyawubona utawuphila impilo lewutawujabula ngayo. Noma usulele ungana inga uthi yabona mina ngilala ngokuba ngithembele igama laJesu. Ngilala ngoba ngithembele ingadi yaJesu. Ngilala ngoba ngithembe amandla yesiphambano. Kuyoya ngalona loyo lo avuma kusingempela Jesu uthile. Utele mina ukuthi ngitawukhululeka entonweni. Utele mina ukuthi ngitawuphuma esihogweni. Ngisasekhona emhlabeni. Nje siyakwazi ukuthi kunebantu ababhadalayo basaphila la. Umuntu abhadale sono sakhe asaphila la kulomhlaba lo. Angasekayi ngale kwethuna. Asibhadala asasela. Unganqamuka lokusibhadala asasela. Uma ngangamthatha Jesu ukuthi ngempela utile emhlabeni watela nje. Singanqamuka lesigwebo asasesimhlabeni. Haleluya bazalwane. Siyafunza la livla kaNkulunkulu. Khona la kuTimothy wokuqala chapter number 1 verse number 15. Timothy wokuqala chapter number 1 verse number 15. Sifunze ngamamusha wonke lawa sinawo laphansi. There is a first way saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Lelinye lesizulu khona. Sizulu sikhona la. Timothy wokuqala 1 verse 15. Ngifunda nalama. Likholekile lelizwi. Lifanele impela ukwamukela ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izolo. Likholekile. Lethembekile lelizwi.
kwamukelwa yibo bonke abantu. Bonke abantu abaphila ngaphansi kwalomhlaba. Balumukele ukuthi Kristu Jesu weta emhlabeni utawusinzisa tona. Weta la kumhlaba lo utawusinzisa mina nawe. Weta la kumhlaba lo atosibhadalela sikweleti. Haleluya bazalwane. Lisilelivi lifanele ukwamukelwa yibo bonke abantu. Hayi labanye balumukele labanye bangalumukeli. Kodwa bonke abantu balumukele ukuthi Kristu Jesu utile emhlabeni utawusinzisa toni. Akekho lwathi yena akazange wabasula. Ngoba emvelo livi laNkulunkulu lisho njalo lithi satalelwa esonweni. Mina nawe sathabathwa esonweni. Savela sitoni. Sisavele sitoni sinjalo. Uma Kristu Jesu seeta emhlabeni atela kutosikhulula esonweni uthini wena? Utele mina nawe kusatosisinzisa kulesoni lesisatalelwa ngaphansi kwaso. Haleluya bazalwane. Ufuna kusikhulula Jesu kuyoba liphutha bazalwane. Uma siphuma la kulenzawo le mina nawe singambonanga Jesu ayende inkonzo lebanekile empilweni tethu. Inkonzo la yendile bazalwane ngisho nebatali bethu bebangeke bayena. Kude lwangayiyenda lenkonzo la yendile Jesu. Atawufela totono tanawe. Atawuninyatwa ngenxa yanawe. Hayibo. Asithathe Jesu bazalwane isikhathi sisavuma. Asimendeni umhlengi wethu. Asimendeni Jesu abe yinkosi nemsindisi wethu impilo tethu. Impilo itaqhubeka bazalwane. Uyabona sekuqala kukhanya ngoba yena uthi mina ngikukhanya kwezwe. Uma kafika Jesu uqala kukhanya bazalwane. Uma kafika Jesu ethi kwemuntu umbula lenguba lemnyama yayikhipha. Bese uqala kubona. Uqala kuvisisa kahle masensisa phaya kuya kahle. Usingempela lempilo lebengiphila nje uphila mina. Wa Jesu songulele ingubo lemnyama. Sewusiqala kubona. Utele kutawusisinzisa bazalwane. Utele kutawungula lengubo lemnyama. Lesimbonyo lemadimoni asathana. La sathana asifake khona mina nawe. Singaboni ukukhanya lokhu Jesu na. Utele kona lokho emhlabeni Jesu kutawuyikhipha lengubo lemnyama siqale kubona. Njengoba asena ukukhanya kwezwe. Haleluya bazalwane. Jesu utele kutawusikhulula. Lisilikholekile lelivi. Lifanele ukwamukelwa kubo bonke abantu. Wonke umuntu amukele kuKristu Jesu. Ngempela utile emhlabeni utamsida mina. Utile emhlabeni utosida umndeni wami. Utile emhlabeni utosida impilo yami. Utele bona lo msebenzi waJesu uta emhlabeni utawusikhulula. Haleluya bazalwane. Etuwe mandla yesitha. Etuwe mnyama lokhu besiphila kubo mina nawe. Kuyoba kubi uma ngabe usaqhubeka uphila ebumnyameni. Kuyoba kubi bazalwane uma usaqhubeka usankunkumela ebumnyameni. Jesu uyakuvida. Jesu uthi yena utele wena nami. Utele kutawusikhulula etolweni. Utele kutawusisinzisa etwesono. Ngoba uma kafika Jesu bazalwane ukumthanzela bona ukhona nokukhetha. Haleluya bazalwane. Uqala ukukhetha ukuthi lokhu akufanelanga kudliwe ngini. Lokhu akufanelanga kudliwe ngini. Lokhu akufanelanga kuhambe mina la kulendlela le. Uma kafika Jesu empini uyakhona ukukhethisa kahle. Mnyaka usaqala ngiyakumema ngana sekhaya. Mnyaka usaqala thatha sinqumo lesi-right. Mnyaka usaqala khetha kahle. Uma labanye batokhetha indlela leyo bayisa ekufeni ekugcineni kwayo. Wena khetha kahle ukuthi ngifuna le ndlela leyingiyisa ekukhanyeni. Ngifuna indlela le mina ngitawufuna ngihamba ngayo ngingaduki. Haleluya bazalwane. Lisindlela masihamba ngayo siyalondleka. Ngalamanye amagama siyagcineka. Uma uthatha Jesu bazalwane uyagcineka. Uma uthatha Jesu uyalondeka endleleni. Uyavikeleka endleleni.
uNkulunkulu sitshintshe amagere ethu. Uma ngabe bophethe igere leli lingasikuyisa ebumnyameni, tshintsha. Uthathe igere leli litokuyisa ebukhanyeni. Ngoba kuKristu Jesu kunekuphila bazalwane. kuKristu Jesu kunekuphila. Ngifuna sibone nami ukuthi Jesu masinaye kwendakalana ngalaba bantu abakuJesu eminyakeni wa 2024. Yabona Jesu ufuna kusekela into letinhle. Yabona Jesu ufuna kwenda into tenteke nasemindenini yethu. Ufuna kwenda into tenteke ngisho nala ebandleni. Ufuna kwenda into tenteke ngisho nasemphakathini waseShabalala. Phakathi waseShabalala ungatshintsha ngenxa yami nawe. Haleluya bazalwane. Siyafunza live laNkulunkulu la ku 2 Corinthians 5:17. Sibone Jesu wafuna kukwenda empilweni talaba bantu sikulomnyaka. Hayi mina sekhathele. Ngihambile indlela tonke kodwa impumelelo angibonanga. Ngihambile la ngibone ngasi kuyindlela lenhle kodwa angiphumelelanga. Ngifuna laba namhla batosho njalo uNkulunkulu uthembekile namhla uyasothembeka kubo. Utawuthembeka 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala udlulile, phela sekuvele okusha. Haleluya bazalwane. Live la uNkulunkulu la sitshela ukuthi uma umuntu ekuKristu uba sidalwa lesisha. Uma umuntu abakuKristu Jesu uguquka abe sidalwa lesisha. Lisive la uNkulunkulu kwakudzala kuyadlula bese kuqhamuka into letisha. Haleluya bazalwane. Ngoba sekuKristu Jesu bese kuqhamuka into letisha ngoba kudzala kuyadlula kuyaphuma la kulo muntu. Ngoba ukubani uKristu Jesu uguquka wabasidalwa lesisha. Bangakubalela basibeka intando kwitolo. Simbonile itolo ayenda 1 2 3. Mara uma uvuke ekseni useJesu ngimkanye. Lisive la uNkulunkulu uba sidalwa lesisha. Uma utakuKristu Jesu uyakuguqula ube sidalwa lesisha. Lokho akudzala lokho ayitolo sekundlulile bazalwane. Sekuqhamuka into letisha. Ngalamanye amagama uma sita kuJesu ube sewuguqula impilo tethu ibatisha. Lokho kwakudzala lempilo bengiyiphila yakudzala bazalwana iyakhanselwa, iyarajwa, ayisabalwa ngoba sengisidalwa lesisha. SengikuKristu Jesu. Nyaka usaqala. Jesu singabantu labantosi sidinga kwendwa kabusha. Sidinga kuqala impilo kabusha. Kwayitolo akudlule empilweni yami. Kwayitolo ukhuluma ngama 2023. Akudlule empilweni yami. Ngifuna into letisha. Lisive la uNkulunkulu uma sikuKristu Jesu siba idalwa letisha. Kwakuqala kuyadlula okwakudzala kuyadlula bese kuqhamuka into letisha. Yabona sowucabange kabusha. Ingqondo kabusha. Ayirenewe ibeyisha. Konke kwakube kusha. Mayendelo yakho into kube kusha. Makhulumelo yakho kube kusha. Mahambelo yakho kube kusha. Into takho tibe tisha. Why so sidalwa lesisha. Haleluya bazalwane. Lokhona kwenda umuntu abe sidalwa lesisha uKristu Jesu. Mntana wami nawe angeke bakhona. Bazalwane laphasi ngeke basikhona mina nawe. Ngisho Bishop Ubisi angeke asikhona ngaphandle kokuthi uKristu Jesu athathe indzawo empilweni tethu. Angene abuse impilo yami nawe. Angene asicontrol bazalwane. Asihambise lapho lelibanga lokuKristu. Ngivame ukusho lokho. Kusindlela yokuKristu yidze kakhulu. Haleluya bazalwane. Laba bantu ihamba bakakhathali. Ngilaba bantu ovuma kulomnyaka wa 2024 kwenti watidalwa letisha. Kuba kuKristu Jesu batoyihamba lendlela angeke yabakhathalisa. Bayawuhamba kulendlela ngeke babuyela emuva ngoba
haleluya bazalwane, makhonzelo yakhe abamasha, mayendelo yakhe into taNkulunkulu kuba kusha. Wase udalwe kabusha, sekunalokuthile lokukhona la kuye. Awutendeli uma singaqali inkonzo yokuthi ube sidalwa lesisha. Haleluya bazalwane, utendela sitawukhathala, kutendela sitawudzima, kutendela sitawugivapa. Kodwa uma sivuma ukuthi yena asiyende sibe tidalwa letisha, ene kuyendwa nguye, kuthi wena uqale ukuthi ubona abalekile ukuthi wethe emhlabeni bazalwane utawusindzisa toni lokhu ngimnawe. Umbona abalekile ukuthi wendelele inkonzo lebaleke kakhulu leyingahlula noma nguPresident Ramaphosa angeke akhone kuyenda lenkonzo leyende uJesu. Uma kufika etindzabeni taJesu, mina kufika kimi ngikhumbule isiphambano. Uma ngithatha isiphambano ngisibeka la dude nami, haleluya bazalwane, ngibone ngale ndlela alinyatwe ngakhona, ngale ndlela tipikiri betingena ngakhona. Ngisi why ngamthathi le mfotsa le, why ihlupheke kangaka yatisa ingadi yakhe ngenxa yetono tami, why ngasindiswa, why ngamthathi Jesu abenkosi nemsindise impilo yakhe. Khumbula eCalvary salwane, khumbula lokho akwendele kona. Uma live la uNkulunkulu lapha siqale kona kuTimothy, lisi utele ukuthi mina nawe sitawusinza esonweni. Utele utawusinzisa toni tonke emhlabeni, njengoba mina nawe satalelwa esonweni. Uma sinamthathi Jesu utile utawusinzisa mina nawe sitotisola ngalenyele malanga. Haleluya bazalwane, sikhathi sisavuma yabona usaqabanga kahle, kusakuhambela kahle, useva nasetindlebeni, usakhona ngisho nokukhuluma, usakhona nokutendela ngetandla takho. Utile Jesu emhlabeni utawusisinzisa. Kwakho kuvuma kuphela, kwakho ukuthi uvume ngenhliziyo yakho, ukhole phakathi enhliziyweni asivule nakubarona. Siveni ukuthi le nto kanjani bazalwane, umshito last la ngasi uyabona tindzaba taNkulunkulu tendeka automatically. Utiva le nto seyikhona la kubo. Uma bomake laba bake batalwa bakhulelwa, Jesu masekakhona emntwini kufanana namake lotithwele. Le nto iyavuka la phakathi kwakho, le nto uyayiva iyaphila, le nto uyayiva iyanyakata. Ngisho masekangenile Jesu, uma sewunike indzawo Jesu, ngiyakuthembisa uyova lokuthinte nakuwe. Haleluya bazalwane, Romans chapter number 10 verse number 9. Indlela yokuthi wena ungayindwa njani kube sidalwa nesisha eminyakeni wa 2024, ungayendwa njani ukuthi ube sidalwa nesisha, ungayendwa njani empilweni yakuthi ube kuKristu Jesu. Siyafunza notholile ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. leli gama lokuthi uyasindzisa liyendeka uma wena uqale wayenda lenkonzo yokuvuma ngomlomo wakho. Amen. Lisive la uNkulunkulu uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi Jesu uyinkosi, uphindze ukholwe phakathi enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwalabafileyo. Lisive la uNkulunkulu wena utawusindziswa. Automatically le nto le iyayendeka empilweni yomKristu. Lo afuna ukuba sidalwa lesisha, uma yena avuma ngemlomo wakhe ukuthi Jesu uyinkosi, uphindze ukholwe phakathi ukuthi uNkulunkulu ngempela okuvusile wena Jesu kulabafile, lisive la uNkulunkulu uyawusindisa. Khona lokho le
ayenteka la kuwe uma ukukholwa kokuqala uphindze enhlizweni yakho ube naleli themba ukuthi ngempela uNkulunkulu umvusile noJesu kwalabafile bese kwenteka lenkonzo ukuthi uyasindiswa bese ukhuluma ngesibindi ukuthi wena ngisindisiwe. Haleluya bazalwane, ngisindisiwe nina Jesu. Uyayiva lento angaba ngasingangeni bazalwane, ngivame ukusho la bandleni ngithi mina leli gama lokuthi ngisindisiwe liyasinza lingumthwalo lilitshe uma singayengeni lenkonzo yokuthi wena ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu umvusile Jesu kulabafile, then leli gama lokuthi utawusinziswa uma singayeni lenkonzo yokuthi wena uvume ngemlomo wakho ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu umvusile Jesu kulabafile, leli gama leli liyasinza. Ekseni Jesu ufuna just sivuma ngemlomo. Yabona uyatuvumela ekhoneni lakho. Uyavuma ukuthi ngempela Jesu inkosi. Ngiyakwethemba ukuthi wena uvukile kulabafile. uNkulunkulu ukuvusile wena. Ube uyakuthemba uyakukholwa ngona lokho ushoyo. Ngemlomo wakho. Live la uNkulunkulu lithi utawusinziswa. Yabona leli gama lokuthi uyasinziswa. Uyaliva lenteka kuwe practical. Uyova lento seyenteka la kuwe. Uyabona uyophakama ngemandla ufaka ukuthi ngempela mina ngisindisiwe imfana waNkulunkulu. And uma ukusho ukuthi ngisindisiwe, yabona uyaqhubeka Jesu ukuphala amandla. Yakuthi uqhubeka ukusho ukuthi mina ngisindisiwe, mina ngumfana waNkulunkulu. And uyobonakala ngetithelo, uyobonakala lokunye sewuyayekela sakwethu. Uyobonakala uma sebayangala abangani sabangani bangalananisayo. Uma bathi siyangala sohlanganyana naloko sangala ngisahlanganyeni. Seyiyaphila lento. Uma sifundiswa labasi ingumlilo lento. Iyaphila lento. Ingaphakathi kwami. Kuliqiniso Jesu angazangene umvume ngemlomo wakho ukholwe phakathi enhlizweni yakho uyawusinziswa. Lento oyiva la isiswini sakho. Lento oyiva iyaluka la phakathi kwakho. Ivuka iphile la phakathi kwakho. Jesu ufuna abantu kulomnyaka wa 2024. Ufuna kubayenda ababethi idalwa letisha. Akamana kwendo besala lesisha kungaqhamuki nezinto letisha empilweni yakho. Akayekile lokho. Uma akwenda ubesala lesisha uphinzena avuke nezinto letisha empilweni yakho. Izinto letisha uyoqala ukubona setayendeka kuwe. Wabuvume kuba sidalwa lesisha. Uvume Kristu Jesu wakwenda wabasidalwa lesisha. Bese wena kuthamba izinto letisha empilweni yakho. Asisi bongakhona ukuthandaza. Uqala sakhona ukuthandaza. Asisi bongakhona ukungena i-fasting and prayer njengoba iJanuary lesingena i-fasting and prayer. Uyakukholisa Jesu. Asisi bongakhona ukunikela. Uyakukholisa Jesu. Asisi bongakhona ukutichisha wena uyiwane ekhoneni lakho ayinemali. Uyakukholisa Jesu. Why? Usi ngitakwenda wena ube sidalwa lesisha. Uma utaki uyaqhamuka nezinto letisha empilweni yakho. Akekho lokafunda into letisha labazalwane. Haleluya bazalwane, akekho namunye. Even as a church siyafuna izinto letisha ebandleni lethu. Kuyoya ngithi sonke sibandla la sivumela kuba idalwa letisha. Sita kuKristu Jesu. Siyamvumela ukuthi asende sibe idalwa letisha. Siyavuma ngemlomo yethu ukuthi ngempela Jesu inkosi. Yabona sivuma yena phela siyinkosi Jesu. Siphinze sikholwe phakathi enhlizweni lethu. Sesingempela uNkulunkulu uvusile Jesu nabafile. Sekwendeka leli gama lokuthi nitawusindiswa. Seliyafezeka empilweni lethu. Liyafezeka empilweni yakho. Uma sewusindisiwe bazalwane awusaluswa. Akukhulumi ngebantu abasha. Uma sasindisiwe awusamusi. Awusamgadi. Jesu lo la kuye lo athi utawuqhamuka izinto letisha.
uyenda ukuthi yena amgade Jesu, amhambise, amluse kuko konke la hamba khona. Uyaluswa ngoba uvumele emlomo wakhe ukuthi Jesu inkosi, aphinza akholwe phakathi enhliziyweni bese uyasindiswa. Bese Jesu uthatha indzawo uqhamusa into letisha empilweni yakhe lokuthi uyamuhola, uyamhambisa, akasatahambisi, akasatendeli, uyayeliswa. Haleluya bazalwane. Uma ngafika Jesu into letinye letingakhona ukutiyekela, uyatiyekela noma kanjani. Awukhushwa. Angafika Jesu uyatiyekelela, uyatilahlela, utholakala sawutizonda, utholakala sawukunyanya, sawungenile Jesu, sawuqala kwenda into letisha empilweni yakho njalo nje. Ungaze uve kube nalokho sokuzondayo, lobo ukuthanza, sangene Jesu, hayi khona sowenda into letisha empilweni yakho. Haleluya bazalwane. Akukhathalekile ukuthi uphuma kuliphi ikhaya. Ungahlomuka kube ngwane. Uphume uthi Jesu inkosi empilweni yami. Kuwo lo mndeni wona lo bangakuvisisi kahle. Mina ngiyaphuma. Ngithi wena uyinkosi empilweni yami. Ngiyakholwa ukuthi uvukile kulabafile. I remember uma ngawusindiswa. Ngabe ngasindiswa ngisasemusha. Ufakazi kahle sometimes into sita labantu abasha lapho. Ngake ngasindiswa ethendeni la mfundisi nene emkhulu. Uma kushunyayela ngabesidisi. Ngamthatha Jesu ethendeni. Kuyingoti nawo lokuthatha Jesu ethendeni. Uma utosithendeni lawusuka ube songasabeni bakhe. Lawo uhlala ngaphansi kwemfundisi. Akufundzisa, akumonitora, akuhambise, akulecture, akukhombe ukuthi eKristeni kwanje kanjani. Ngaba nale bhadi leyo. Ngasindiswa ethendeni, ngamuka ekhaya ethendeni ahamba. Ngangasabi nembono lokungifundisa, ongilida, libandla thile leli umuntu ofika ngihlale ngaphansi kwakhe. Kubaluleke kakhulu ukuthi ube nemali. Haleluya bazalwane. Ngathi thola sekubuyela kuphi esonweni. Ikakhulu esekuphinga. Angisho bese ngisindisiwe. Yabona lapha esindisweni yami. Yabona usindiswe iboyfriend yakho. Ayikho dudana nawe. Sengitshela ngoba sengivala amandla. Ngithi makabuya la. Ngiyamtshela ukuthi nasengisindisiwe. Mara ngoba bengekho phansi kwelibandla namfundisi ithile lobe kade ongifundisa ngohola ngihambisa. Uma kabuya boy. Yaqala phansi. Haleluya bazalwane. Ngikukhomba bungoti ngokuthi kubana uthathe Jesu kube sekungabi nalabo abahamba nawe bakuhole bakufundise. Ngatholakala sengibuyela kuphi esonweni. Ikakhulu sekuphinga. Yabona leso sinemandla kakhulu. Haleluya bazalwane. Sinemandla lesasokuphinga lesiya. Uma ungavumeli Jesu akwendo besana lesisha. Bese kudlula letinto takutsala. Sekuqhamuka into letisha. Letisha lento kumaintain. Lento kusita endleleni yokukholwa kwakho. Lento kwenda uhambe. Lento kwenda umuve namalo ngcwele. Haleluya bazalwane. Uthi la size khona kubaroma. Uma sivuma ngemilomo yethu. Sikholwe enhliziyweni. Kuthi uNkulunkulu uvusile Jesu kulabafile. Mina nawe siyawusindiswa. So thatha Jesu abe inkosi nemsindiswe impilo yethu. Ngifuna ukuthi okusini uyahambeka ngabo Jesu. Haleluya. Uyahambeka ngabo Jesu. Ilula lendlela. Ngifuna sifunde ngale verse. Mina nawe uma sina lithatha into silamulela. Uyabona sikholwe. Sifuna kubona konke kwethu kuphuma. Siyekela konke. Ngiyakuthembisa ngeke kwenteke kuphume la. Ungavile ukuthile empilweni yakho. Haleluya bazalwane. Matthew. Ufuna sofunda Matthew 11:28. Le verse lasita impilo yami. Angivamanga ukuba selfish ngayo. Angivamanga kungakhulumi la ngihamba khona. Angivamanga kungashare
nasebandleni njengoba ngiyamunashare. Alivamanga ngashare ngisho nasebhasini njengoba ngihamba ngebhasi ngasikhathi. Alivamanga ukuthi ngashare nasemndenini uma ngihlangana nabemndeni wami. Kuthi livesi lelakhulula impilo yami. Lelamkhipha esonweni. Lela isita yami impilo njengoba Jesu uphile emhlabeni ukuthi asikhulula esonweni or ukuthi asisindzisa nali livesi Mateyu 11:28. Zanini kimi mina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuphumuza. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Nali livesi lela isita yami impilo. Ningasakusita nana. Jesu uthi zanini kimi. Nina nonke labanikhathele. Nina nonke lebenisindwa mithwalo. Mina ngifuna ukuphumuza. Jesu ufuna ukuphumuza abantu laba bakhathele. Ufuna ukuphumuza abantu laba basindwa mithwalo. Nabasebadziniwe, haleluya bazalwane. Uyabona ukuthi Jesu ungawasengadinwa. Ungawasekukhathala. Angeke uthole lokuphumuza. Jesu ufuna labantu laba bakhathele. Jesu ufuna abantu abasebadziniwe. Mina ngeke new creation ngiziniwe. Ngeke new creation ngikhathele. Uma ngifika ngihlala phansi esibhakabhakeni uBishop Bukisa ashumayela leli verse le. Ngathi ngimkanye lomziniwe. Ngimkanye lokhathele. Uthi Pastor Agnes Mali ndamthandazo na. Athi message ungayiphushela kulo muntu. Message mayikhonzane nawe ukhonzane nawe ngqo. Nami lelo langa ngasho ngathi ngimkanye Jesu. Lokhathele, lokusinzwa imithwalo. Ngiyadinga ukuthi ungiphumude. Uma babithi altar call, umuntu wokuqala ukuthi ngakoduyeke. Ngasi Jesu ngimkanye. Ngicela ukuba ngiphumude. Angisho imithwalo yami ngimlobe ngiyathi. Usinzwa ngimlobe ngisinzelwa. Nalapha sila sonke sakwathi ukuthi sikhathaliswa yini. Sonke sakwathi ukuthi sisinzwa yini. Wathi wanguwe angikwathi mina. Haleluya bazalwane. Lo mthwalo wakho nje njengoba uyakusinza. Jesu ufuna ukukuphumuza. Jesu ufuna ukukuthwalela. Kunini sithwalela bazalwane. Kwaze kwabanini ukuthi thwesa uthithula, uthwala uthwesole lento yakusinza. Ukhona lofuna ukuphumuza impilo yakho. Ukhona lofuna ukusiphumuza even as a church. Uyabona singaqala kuba idala lethu njengebandla. Ebandla lethu logcwala. Lokunye lokwenta abantu bangazinikeli bangedikisi bangedinikele ebandleni. Kulempilo lesiphila masiphuma la. Amen. Lempilo uma siphuma la siphila lengaphandle. Iyenta abantu bathi siyoyentana ngoba kusolo baphila njengoba nasesiphi. Bayenta njengoba nasesele. Bangena la nasisingena khona. So why should siye ebandleni? Haleluya bazalwane. Mara Jesu namhlanje ufuna ukusiphumuza bona lokho ngokuthi uma siphuma la siphinze sophila njengebantu baseveni. Siphinze soyenda njengebantu baseveni. Sokhuluma njengebantu baseveni. Ufuna ukusithula lowo mthwalo. Ufuna ukusiphumuza Jesu. Uyaphumutana bazalwane. Uyalekelelana. Angafika ethi wemuntu uyamdamulela uthwala lokusinza kwakhe bese kuthwala yena wena sosala kubalula. Awufuni ukuthi kuhlale uphile impilo kubalula na. Kumnandi bazalwane ukuphila impilo kuba ungasinzelwa. Jesu ufuna kusithathela konke lokusisinzako sitawuphila impilo ukuthi singasasinzelwa mina nawe. Yabona ekhaya kini libe mndeni lothembe umthandazo. Ene konke lokho kuvela uma Jesu athatha indzawo lo mndeni. Angazangene Jesu uyababusa lapho kulelo khaya. Ubayenda babemndeni lotidala letisha. Ubayenda bathembele kuye kuphela. Uma sitawuvuma ngemilomo yethu sikhona phakathi etinhlitweni tethu live la uNkulunkulu sisawusindziswa. Uyabona uyawusinza nemakhaya ethu. Uyawusinza nebantwana bethu. Ngiyamthanda zankewu. Haleluya bazalwane. Uma Jesu azayo sengikhona
nina nabasiva lelivi lelithi likholekile ngempela lifanele ukwamukelwa yibo bonke kuthi Kristu Jesu weda emhlabeni utawusindzisa tona bese siyalithatha sihamba nalo nasemakhaya bese siyaphinda ngiyakuthembisa lento le mbewu azalwa ngiyandlula impilo nasemakhaya ethu le mbewu yandlula kwenteke ngalamanye amagama uJesu yawungena asithulele lithwalo nasemakhaya ethu asithwalele lokonke lokusisinzayo ngiyaku-invite mnyango usaqala nasi simemo Jesu yakudzinga ngivame kukusho kuthi nanawe sigibele lesikepe uyakhumbula laba bokuba sikepe sifuna kuqwila ngoba bebana Jesu sikepa sisakusasaqwila bavele bamnyakatisa ngoba bekaleli lapha emuva bavele bamvusa basivuka wathula sigubha kwena njani lisiphi la uNkulunkulu wavuka Jesu wasimisa lesiphepho laba bantu bana Jesu bazalwana uma siphepho sivuka yena uyangena ustopa siphepho uyasimisa siphepho laba bahamba naye uma sivuka sebafuna kuqwila ezefebele Jesu yangena esokumisa lesivuvu awufuni indlu atokumisela sivuvu nasemndenini wakho awufuni indlu atokumisela lesivuvu empilweni yakho asimfuni yini eze church lapho sivumisela sivuvu nasebandleni lethu ukhona Jesu ufuna mina nawe sivume ngemilomo yethu sikholwe phakathi ezinhlizweni zethu ukuthi ngempela uNkulunkulu uvusile kwalabafiki bese siyasindiswa bese kwenteka dini empilweni bese kuqhamuka lelivesi lethi umuntu makuKristu Jesu uba sidalwa lesisha sekuqala impilo lesha empilweni yakho impilo lesha emakhayeni impilo lesha ebandleni emphakathini wakithi emndenini yethu kuqala into lethisha la kungena Jesu khona mara maze ungavumi naleli verse usambu yabona etinzabeni kaJesu uyoya ngawo ukuthi siyavuma uma ungavumi ngifuna leli verse lethi uthi Jesu ntontotane ndiyawuvulela ngumsambulo chapter number verse 3 chapter 3 verse number 20 I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Phela ngimi ngasemnyango ingqongqotho uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami Siswati sithi lalela la is straightforward verse lalela la ngimi eminyango ngiyangqongqotha uyakokota Jesu uma umuntu evala ivlalo avule umnyango uyakungena uma umuntu evala ivlalo avule umnyango usho inhliziyo yakho uyivulele Jesu haleluya bazalwane kwasanini sivulela abantu kwasanini sivulela into zasemhlabeni Jesu yakokota namhla uthi uma uvala ivlalo uma umuntu sibantu songela uthi uma umuntu evala ivlalo avule umnyango lokuyihliziyo mina ngitawungena ekungeneni akaphelele kungeneni uthi mina lo muntu lo ngitawuphiza ngidle naye haleluya bazalwane mina ngodla naye adle nami lokusho ukuthi konke lokhu kwentako yathi ukuthi una Jesu khona la uhamba naye uyaqhubeka uyahamba naye uyadla naye uyalala naye uyemsebenzini naye wena konke unaye ngoba uvule inhliziyo wangena
bayawuvala umnyango wenhlitiyo utendela wena phela lokho. Ngivame ukusho ukuthi indzaba kaJesu asithi indzaba tebantwana bami, akusithi indzaba temyeni wami babe Nkuna. Indzaba yaJesu yami naJesu wami. Uma live la uNkulunkulu asifuma umuntu ever live la njengoba abantwana bakhona la ngehlahla balive lelive bavule iminyango usemtongena, mara uma bavala umnyango lo wenhlitiyo angeke angene. Jesu akafostela inhlitiyo yemuntu uma ingavuleka, akafostelani ungena enhlitiyo ivula ithi yebo Jesu ngena enhlitiyweni. Kungako lapha kuRoma liste uma sikholwa enhlitiyweni, uma sikholwa ngempela lisilive la uNkulunkulu sitawusindzisa. Jesu uyakokota bazalwane, uyasithandza, uyakokota, ufuna umnyaka wa-2024 ube lula for thina. Uthi lijoka lakhe lilula, umthwalo wakhe awusinzi. Uthi ngabantu abatosi siyakudzinga Jesu ngoba lijoko lakhe lilula. Siyakudzinga Jesu, ngena enhlitiyweni yami, busa yami impilo umnyaka usaqala, kuze kuthi ijeni yami yalo mnyaka itohambe kalula. Laba batovuka, laba bathi Jesu ngemlomo yabo bavume bathi uNkosi wena uvukile kulabafile. Lisilizakho sawusindisa. Mkhumbula wena mKristu namuhla ekuseni nasemini. Indzaba yabo Jesu ayisindzaba yemngani wakho. Indzaba yabo Jesu ayisindzaba yabatali bakho. Indzaba yabo Jesu ayisindzaba yebandla lakho. Indzaba yakho naJesu wakho. Utithathela sinqumo wena wedwa. Awuphushwa ngemuntu, awufostelwa ngemuntu, awuprinzetelwa ngemuntu, awubukuthi makhelwane uyamvuma Jesu kuye kutosala mina. Uyabona ungaphila lempilo leyo utawuhlupheka. Impilo yegroup itakuhluphekisa kakhulu. Sinaba bengomana utekane namake ngomana. Uma make ngomana atawuvuma Jesu ngenxa ukuthi babe ngomana yamvuma. Atoba nenkinga la ekwambili. Ngeke bahambisane kahle la endleleni. Kufuna kulona lo atithathele sinqumo. Bayikhaphula banjalo. Haleluya bazalwane. Ekseni Kristu Jesu ufuna kusenda sibe idala letisha. Mnyaka usaqala ufuna kusenda sibe idala letisha. Ufuna ukuqhamukisa into letisha empilweni yethu. Ufuna kusithula imithwalo lesisinze iminyaka neminyaka. Ufuna kusiphumuta nasetingqondweni tethu ukuthi asilali. Haleluya bazalwane. Ulale ubhisi uyacabanga. Ulale buthongo bungafiki. Jesu uthi ufuna ukuphumuta ngisho nasebasengqondweni. Uma kafika wena nengqondo bazalwane ibe soba. Uma kafika unana buthongo azimbala. Uma kafika noma kumana kudle etafuleni yathi lendlela uyibona ilula. Uthi sesembele isitolo. Mama, lokho besikhala sisilakhaya kunakudla besikhala vele ngoba besisemsile nomkhulu wemshado. Mara nanyanga siziyaphela. Mara sikasisala basimkali. Ngasekhona phela sikonza yena. Amen. Haleluya bazalwane. Vele uyakhona. Wona basakunamlilo la. Uma bakhona ayinkosi nemsindisi wetimpilo tenu utawubhunya umlilo. Nitawubasa umlilo. Utawudliwa kudla. Uma kakhona Jesu ayinkosi nemsindisi wetimpilo tethu. Ngoba yena uthi utawudala into letisha. Uma sikuKristu Jesu sikutuka tidala letisha. Bese kudlula lokwakudzala bese kuqhamuka into letisha. Ufuna kusendela into letisha mntana sekhaya. Lo mnyaka wa-2024 ufuna kusendela into letisha. Ngena wonke kubo Jesu. Ungangenisi isithupha lokunye kusale emuva. Ngena wonke kubo Jesu. Ungafuna kumbona akwendela. Ayenda into letisha empilweni yakho. Ayenda into letisha ekhala. Ayenda into letisha ebantwaneni bakho. Ayenda into letisha ngisho nasebandleni lethu. Asingeneni wonke bazalwane. Ungangenisi linye inyawo linye lingangeni. Ungangenisi isandla sinye singangeni. Asingene wonke mina nawe. Uma sihamba sihamba wonke. Lelinye inyawo lingasalele emuva.
asiqhubeke sihambe wonke. Siyawabona la mandla lathi yena mina ngifuna ukuniphumuda. Uyaphumuda ekuseni ufuna ukuthandaza nebandla laKristu. Lo athena ufuna kwenziwa kubasidala lesisho. Yabona ufuna ukudlula indoda yakudala. Ngikhathele ngethi indoda yakudala. Ngikhathele ngethi indoda leti ngibambelele iminyaka neminyaka. Ngibambile lo mthwalo lo solo uyangisinza ngihamba nawo. Lo mthwalo lo solo ngithwele ngihamba nawo. Ene kuze ukuthi uthwele sola kwenteke inkinga kwenteke into ngoba uyasinzelwa. Yabona mfowethu waseSamaria ngiyamthanda lo mabelo yakhe. Akufakazeki bazalwana sisanembida. Akufakazeki sisaphila ebubini. Uma lisilidla uNkulunkulu kutele bona lokho Jesu. Kuthi mina nawe sitawusinza esonweni. Akukhulumeki ukuthi sisindisiwe sisaminyetelwe sono. Kungako umfowethu waseSamaria akhona ukuhamba afakaza ngoba bese kayishile impilo yakhe. Impilo yakhe kusono sakhe. Bese kubhala amadoda amala nangana. Watholakala lo makelo Jesu wangena kuye. Haleluya bazalwane. Ngiyasho ukuthi Jesu angangena emuntwini noma basugcine kangakanani uyalahla konke. Madoda hands off Satan. Ungilibalile isinafu. Ungenisile isinafu. Ungibambelelile isinafu. Lo mthwalo lo wezono, lo mthwalo lo wemadimoni, ngiyawalahla namuhla nje hands off empilweni yami. Uma ukhona, hamba ngesibindi. Ngitawuthandaza kanye nawe. Ngitawuashabishe ngoJesu. La atokulamulela khona, la atokuthula lo mthwalo lo usinza. La atokukhipha etintweni ubesidala lesisha. Wenda na Jesu. Nanami safuna angikhinikisise. Nanami safuna kulungisisise. Lo mthandazo lo awuthi ngitami naphela nami ngiyangena. Kulo mnyaka wa 2024 ngifuna Sathana alothi hands off kuko konke. Sivala mehlo. Sitala phambili. Ngitolibila ngalomthandazo. Sitala ekhona bawuku. Anithi kumake kuna. Anithi bazalwane. Anithi kimi, anithi ebandleni ndakuJesu. Lo atokulamulela, lo atokuthula umthwalo, lo atokwenza lendlela yobuKristu ibe lula wena. Ene yona lilula. Mara ikho lula asisaphila netimbila njengemfati waseSamaria. Sivala amehlo thina sonke bese nilandzela ngalo mthandazo lo. Ngivame ukumusho le nto leshe ngiyayiphinza. Wayiphinza bazalwane ukuthi sibazalwana